okwesharinga kwa bagati yetawuni yishaka na Bushenyi omuba driver basharamo kwemereza taxi zona na za basi eziri kukorera mu cwekecho obutagaruka kupacira mushabazi wena okutoro gwambarara na Kampala neziri kuruga kasese zikuzambarara ziri kurabishaka nazo zatwarirwa kwenzire batwereke route chart yabo ahead tandira atarisha kandi already tubakwaza cha route chart batinde bus park anojangu kansone baseka ronda bus park yakateka tauso bus park akakwata taxi park kachiteko kwayo kasanga apo kwenda bus bakazo bus park apo kwenda taxi bakazo taxi ongatwena taxi na bus parking omwanyo bwanyuma yebyo hasigara haro kubona abashabaze abo kuzambarara obwe hakwaturwa muna bari kuza Bushenyi na Kabwohe n'ahandi omubamwe baba batandika kutemba za boda nazo aba taxi bazitabukira bagumize ngo buri omwe ayino kumanyo mu gashogubini twagamba hona bamwe abari kujunanwa aha bitongore bya basi bayihakanira cumwe bari kugera ngubo tabakatwaraga muntu wambarara wena basi tuzwara ba Kampala n'abantu bakujira basi bakajya mu bazambarara tubalinga tuborikana taxi house kupacira biha ubonkabo bono beno rutaro rundo rwa kurwana etawuni yitu ninje ine kuza mu basi zilingani atuwanja twine tawusi twine safety twine chingwa ariyo ntuzana grupo kirebuka kwitwe abo kuvuga taxi mbarara twatwaremo ate nekindi kubeba bahireza route chat zuba kuzakora batugambire basi zingahiye zine route chat yo kutandikisha deni tusinzira okwesharinga konoku ni kugambwa kuba kurugirira nshonga ya company ya basemwe eyo kugambwa kubetungire route chat yo kutandika kukorera mu district ya Mitoma eri kurabiri ishaka okuzambarara na Kampala no haba taxi bari kukorera mu myanya ejo bayoreko kubabire baruhire na basemwe etwire nekorerayo ngo kandi hati bayongerayo zindi amakuru agagasha kwa Ben Muhozi.